Byabigoye ko nshuti yakinira umupira amenye kumwe n'abanyamigore batatu b'ikipe y'u Nigeria abakinnyi batatu b'ikipe y'u Nigeria yawujyanye Chukwueze yinjiyemo Chukwueze shoti Chukwueze Samuel Chukwueze nicyo bamushyiriyemo iminota mike akinisha cya kabiri fata umupira yari mina defense y'ikipe y'igihugu Amavubi aritonda neza cyane inje muri box adepoza n'akaguru ke k'imoso mu ruhande rwa hepfo cyane umuzamu w'Amavubi Ntwari Fiacre ntiyamenya umupira unyuze abafana b'ikipe y'igihugu Nigeria bose bahaguruka Nigeria kimwe Amavubi ubusa. Imyaka 20 yo kujya mu gikombe cya Afrika ikomeje kwiyongera ku kipe y'igihugu Amavubi kuko igitego cya Samuel Chukwueze cy'ikipe y'AS Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani ikaba bihumiye ku murari kugeza ubu kubera ko n'ubundi Benin gutsindwa kwa Benin byagoranye mu gihugu cya Libya ariko rero impinduka zikaba zibaye ku mupira Chukwueze kuri hagati Boneri aratambuka Manzitseri amuha umugongo Manzitseri aratambuka Mutsinzi Yanje arahindukira maze rero Chukwueze nta kintu akoze uretse kunyuza mu izamu rya Ntwari Fiacre. Nigeria kimwe u Rwanda ubusa icyizere cyo muri Maroc kirayorotse. Karite tekinike za Samuel Chukwueze ubona ko ibyo bari babuze mu gice cya mbere by'umukinnyi ushobora gufata icyemezo agakina wenyine akageza umupira imbere bikunda ari nabwo ragiye kwitera aba impinduka ndabona Ruboneka Bosco Simon na Samuel Geret. Ruboneka runatakaje umupira mu kanya gato ku gitego Amavubi atsinzwe umupira yarafashe ashaka gutera mu by'ukuri yari kure ariyo mpamvu rero rwose Frank aravuga ati ngwino gato buruhutse turebe ko Samuel Geret tegura umukino wa Muhazi. Samuel Geret ukina muri La Rivière no mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi. Amavubi rero bikomeje kuyabana bibi cyane arasabwa kwishyura igitego atsinzwe ndetse akanashyiramo n'ikinsinzi bitabaye ibyo nyine ubwo urugendo rwayo rwerekeza muri Maroc raba rugarukiye cyangwa se rufungiwe muri iyi leta ya Uyo yo mu gihugu cya Nigeria. Cyagoye cyane ku Mavubi kubona amanota 3 ngo bivuga byarashobokaga kuko umuntu avuga ko gutsindwa na Benin ibitego 3 ku busa muri Benin ubu navuga ngo niyo mbarutse ya byose reka mbigite gutyo kubera ko kuri tuzamura gukisubira gatsinda ibitego 2-1 wari utakaje amanota kuko navuga ko niyo twavuga ko u Rwanda rwatsinda ariko ibyo bitego byo muri Benin byaza nikoraho rimwe n'imwe nyavuga ngo ese nibura ababayeho kwikira abantu bagatekereza kuri campaign yuzuye Amavubi cyangwa se ni kwa kundi imodoka twigirane zagukaga aho ukayinjiramo aho uhagaze ese u Rwanda rwaza gutekereza gute no gushaka igikombe cya Afrika 27 kizabera muri Uganda Tanzania ndetse na Kenya ubwo no bishaka ikize cyo Rwanda ngo uzakina igikombe cya Afrika kwa kuzacyakira yagiye yihuta cyane Frank Onyeka niba Tito batsinzwe cya kabiri ariko umuzamu Ntwari Fiacre arasohoka neza cyane umupira arawufata. Ntwari Fiacre umaze guhindukizwa mu kanya gato umukino wa gatanu nta clean sheet wikurikirana haba muri club ndetse no mu kipe y'igihugu. Impinduka ikipe y'igihugu yakoze za byamusaruro Frank Onyeka ndetse na Chukwueze no bahinduye ibintu nibyo nakuvuga ngo urebye bench bafite ubwo ko nyuma bafite abantu nka ba Victor Osimhen aba nibo abantu ba Wilfried nibo abantu bahindura abo abanjemo abaje bakabasha kuba kwitandukanira bigaragara kuko n'usanzwe benshi muri n'abakinnyi babanzamo ibyo ikintu zo muri Villarreal biro kujya muri AS Milan n'ubu rwose n'umukinnyi ugiye kwiga mu kipe ya AS Milan bagomba gukora itandukanye kubera ko bagenzi be baraye bagaguye n'Abafaransa bagenzi bakinira mu kipe ya AS Milan n'Abataliyani ubwo yagomba gushaka amanota nibura muri no team international agasubira afite ijambo by'umwihariko kuba nyuma yo kubona igitego n'umukino avuga ngo woroheye cyane umutoza Augustin Guevara ko ntawe twabonye umutoza wavuga cyane ukora mu muvuma nyinshi ukabizi ko qualification irahari aho twabonye navuga ngo bench yabo cyase kuri touchline umuntu wari ufite imbaraga cyane ni Victor Osimhen ubwo rero uburyo igitego kimaze kuboneka mu kanya umupira Samuel Chukwueze afashe mu kibuga hagati baramuherekeje Chukwueze abona uburyo Ntwari Fiacre ahagaze ubundi Chukwueze atsinda igitego cye kabisa urebye uburyo yahindukije ba Boneri yagera kuri Manzi agatirisha
yanatera umuzamu sinzi impamvu umuzamu Ntwari Fiacre atahisemo gukoresha amaguru akajyana ikirenge ko yajya gukoresha amaboko size ikirenge rwose biranga. Igitego cyiza cyane guhindukira kwa Manzi udakora recuperation kwa Mugisha Bonne ndetse no Ntwari Fiacre waritezweho wenda kuba yakora save biranga. Ikeje gukina kugira abakinnyi rero benshi kandi bari ku rwego rwo hejuru. Imibare yabaye myinshi ku mutoza Frank Torsten Spiegler. Birashoboka cyane ko Ntwari Fiacre yaba yagize ikibazo. Ndabona umuzamu wa kabiri Buhake Twizere Clement asa n'uri kwitegura kuba yajyamo. Umupira yararyamye arafata Ntwari Fiacre asa n'uwagize ikibazo ku itako. ubushyuhe ni bwinshi ariko ubona ko sitade rwose yuzuye muri utuntu tw'amarangi twa hato na hato. Ntabwo yabura hamwe n'amwe. Urabona ko n'abahuriga biyicariye bagira bati up Nigeria. Bakeneye guhaguruka kubera ko ni ikipe nibyo itsinze u Rwanda itsinze Amavubi ariko ntabwo ari ikipe igikaranye ku rwego rwa Afurika ariko ntabwo bagiye baburayo. Amuvandimwe ahita yaze zirindira izuba ariko ari ubushyuhe bose ntabwo bihanagura ariko ntazuba rihari. Za ni intete zigabanya urumuri rw'izuba kandi nta ruhari kuko hari ibintu biburiya hari ikintu cyitwa hari ubushyuhe budatewe n'uko izuba riri kwaka ahubwo navuga ngo abantu bari umwuka ushyushye cyane cyane nk'igihe cyo usanga wenda hari nk'ahantu hegereye nko ku nyanja reka byite gutyo cyangwa se ahantu hari ubutumbuke buri hejuru. Ntwari Fiacre rero ubona ko atameze neza mu by'ukuri na bagenzi bamubaza niba yiyumva neza yakomeza. Byaba byiza abaye atameze neza yafata umwanzuro kuba yanavamo. Bamwe mu bakinnyi batsinzwe igitego ubona baba demoralize cyane cyangwa se bahita bava mu mukino. Twizere ko kuri iyi nshuro rero aza kuba afasha Amavubi kuba atatsindwa igitego cya kabiri. Amavubi asigaranye iminota mike cyane rero iminota 25. 0-0 Libya na Benin. Mbiko ya Libya yabaye mbuzo ntuma ku cyasabwaga byaro ko yafasha niwe gutsinda Libya. Gusa ku mpande zombi navuga ko basabwaga gukora akazi kose namwe yagerageje niyo no gukora akazi kajya yaba ku Rwanda ndetse na Libya. Ari naho rero mu by'ukuri ngaha icyambere ni ukugomba kuba mwiza mu rugo. Urebye muri no qualification mu mikino itatu u Rwanda rwakiniye mu gihugu Ntwari Fiacre wazo no yicaye burundu byanze Ntwari Fiacre nibyo arasaba ko yavamo aho kugira ngo agomemo. Ntibayuka muri cani nubwo byo byari bikomeye cyane kuko Olivier Kwizera yakoze ikosa kimwe yivinjiramo ahita ahura na penalty injiranye na Kufra yose ijyamo bitabijyamo Kufra ya Moraisira umusore w'umunyagine ngo rero Buhake Twizere Clement ukina muri Norvège uraza kubona umukino wa mbere agiyemo naramuka yinjiye mu kibuga ariko ndabona Manzi avuga ati mwe muri siture ko yagumamo asa naho atizeye ko izamu ryaba ririnzwe neza igihe Ntwari Fiacre yabavuyemo ariko amahirwe menshi nuko agomba gusohoka mu kibuga. Ntwari Fiacre izamu wa mbere w'Amavubi usabona ko ari nk'imvune yari isanzweho kuko uburyo igitego kijyamo yatandaraje ashaka kugaruza umupira ikirenge. Nibyo navuga ko bisa nkaho ari nko gutoneka niko nabyita. Abaganga bagerageje gusa nkaho ivi barifunga ariko biranze. Ntwari Fiacre akaba atanze umwanya we umukino wa gatanu ikurikiranya atsinda igitego muri club ndetse n'ikipe y'igihugu yinjiramo Buhake Clement umukino wa mbere mu ikipe y'igihugu abanjemo umukino uri competitive. Turebe ko hari icyo aza gufasha rero ikipe y'igihugu Amavubi nawe winjiyemo muri situation mbi cyane. Amavubi yamaze gutsindwa ariko ni igihe cyo kugaragaza ko igihe Fiacre adahari nawe yatanga umusaruro. Trasekong kira neza cyane Chukwueze
atanga pasi kwa Victor Boniface yinjiye muri box. Boniface ariko Boniface ugomba guhindura umupira agakina na bagenzi bariko ashaka gutera agapira gato cyane umupira ujya hanze. Frank onye kumubwira ko ibyo yakoze biteye ibyo bikwiye kuko bagenzi babiri bose bamaze kujya muri surface de réparation mu rubuga rw'abake Clement. Umupira atera anyerera nibe ko nabyita umupira nyahamya neza. Amavubi ubu yakoze impinduka kombana mu kibuga umuntu umeze nka Kwizera Georgia umaze kwinjira mu kibuga. Nibyo Kwizera Georgia wasubiranye umwanya we ngo rero akaba yasimbuye Olivier Muzungu nawe utabyaje umusaruro amahirwe yarahawe kubanzamo bwa mbere. Yazamutse Onyeka, Frank Onyeka shot ariko ni kona ikipe y'u Nigeria. Nigeria itarahaga, Nigeria itaranyurwa ahubwo ishaka kusa nkaho baterwa u Rwanda kugira ngo babwire bati mu kwezi kwa gatatu dufitanye indi mukino. Si byiza ko twajya gukina mu gimu. Icyizere cyane cyarazamutse. Frank Onyeka winjiye asimbuye yinjiranye na Chukwueze. Navuga ngo ni abantu materi meza cyane mu mukino wo gushaka ibitego wa Nigeria. Agenda ubundi kwiterera Chukwueze Samuel Chukwueze ajya gusa yitego yayiteye Chukwueze simbuka bake Clement uvanaho Kwizera Georgia yagiye Georgia Jihad Kwizera hindura ikibuga ashyira ku ruhande rw'ibumoso pa Gilbert Mugisha Gilbert kina mugenzi we Emmanuel Mangwende Manishimwe hindura umupira ariko ahita uvanaho Onyedika aracyafite Kwizera Georgia tanga pasi kwa Jidro Bizimana Jihad kapiteni tanga pasi kwa Samuel Gelete Leopold Kwizera Georgia tanga pasi kwa Ombolenga Fitina yawugari Ombolenga nuko nabona ikipe y'u Rwanda urengeje Onyemaechi Bruno Onyemaechi urengeje ubona ko nibura abakinnyi binjiye mu kibuga harimo umusore Georgia ndetse na Samuel Gelete niba bashobora ko bajya mu mukino bakaba bayobora umukino w'ikipe y'u Amavubi. Baracyafite umusore w'ikipe y'u Rwanda Mutsinzi Ange yawukinnye kwa Ombolenga Fitina ni ikosa akorewe na Moses Simon. Uyu musore Ombolenga Fitina kufura ikipe y'u Rwanda ku ruhande rw'iburyo akaba yamusunitse aramuturutse inyuma. Ombolenga Fitina avuga ati shyira mu bwenge Georgia Kwizera niyo itera kufra yabaye nyinshi ku ruhande rw'Amavubi. Yahiteye Georgia simbuka n'umutwe ndani Mutsinzi Ange Jimmy Mutsinzi atsinda igitego hano kuri Pabe Stadium yishyura igitego Amavubi yatsinzwe nyuma ya kufra yateye neza cyane Kwizera Georgia n'akaguru ke k'imoso arawuterura neza awutereka ku mutwe wa Ange Mutsinzi Jimmy nawe niyazo arasimbuka awutereka mu rushundura. Amavubi kimwe Nigeria kimwe. Abasimbura rero b'Amavubi akaba bakoze itandukaniyemo Kwizera Georgia tekufura nziza cyane ashyira ku mutwe wa Mutsinzi Ange Jimmy. Ku bakinnyi bane bose banicaye bahagaze barebera Ange azamuka ashyira ku mutwe kimwe kuri kimwe. Amavubi akaba agomba gushaka ikindi gitego cyo kugira ngo nibura ibyayo bibe birangiye bategereje kureba nibura ikipe y'igihugu ya Libya icyo yabafasha. Mutsinzi wari ukumbuye igitego mu Mavubi cyane. Mutsinzi rwose yongera kugarura icyizere ikipe y'igihugu Amavubi yongera kugaragaza ko bigishoboka mu by'ukuri muri minota 18 isigaye yo gukina. Mutsinzi Ange Jimmy ubona ko nyuma yaho Kwizera Georgia yinjiye mu kibuga uruhande rw'iburyo rwasaga no rwagize imbaraga ari naho kufura yabonetse yaterewe ndetse aranayiterera. Rero nyuma yo gutsira igitego kuri Lesotho anatanze umupira uvamo igitego kuri Nigeria. Biracya rero ubusa ku busa mu gihugu cya Libya bityo Benin yacyafite amanota 8 u Rwanda rukaba rukiri ku manota yarwo 6 kuri 12 ya Nigeria. Libya ifite amanota 5. Victor Osimhen
biri gufunga gikomanda kugira ngo yongere gutsinda cyane. Mu myaka ya vuba rero Kayishema nibwo tubonye rwose Amavubi yatsindiye igitego muri Nigeria, kuko muri 2012 bahatsindiwe 2-0, hanyuma no muri 2005 nabwo bari bahatsindiwe igitego rero bahabonye. Tureko baza kurenzaho rero bakabona noneho intsinzi. Samuel Gelete Mari winjiye mu kibuga asimbuye, nawe utegerejwe kuza gutanga umusaruro. utemeje n'umusifuzi kubera ko avuga ko umupira we yawukize ku gituza, ari nako rero Augustin Egwevane yemeza ko aba gusimbuza akinjiramo Victor Osimhen ukinira ikipe ya Galatasaray. Nyuma y'uko muri Napoli byarivanze, nyamara ategerejwe ko ashobora kujya yajya muri ya makipe akomeye kuko yagize umwaka mwiza ari kumwe n'ikipe ya Napoli. Kufa y'Amavubi yayiteye mu gishaje Gilbert yihuta kwa Samuel Gelete Mari Leopold, hindura uruhande Nshuti Innocent Nshuti inde na Mangwende, hindura Mangwende shot Nshuti Innocent Nshuti y'u Rwanda atereka mu gitego cya kabiri cy'Amavubi mu buryo butunguranye, mu buryo butumvikana, ariko arabikora neza cyane. Nshuti Innocent wari uzamukanye umupira akina na mugenzi we mu gishaje Gilbert, Mangwende ahindura umupira, usanga Nshuti Innocent yakurikiye neza action, ahita depoze mu izamu ririnzwe na Maduka Okoye. Amavubi 2 Nigeria 1. Ikipe y'igihugu Amavubi yamaze gushyira kugeza ubu ngubu yamaze kwambara urukweto rwo kujya muri Maroc, kandi bategereje yuko babakatishiriza itike y'Abanyalibiya. Ku mupira rero wa Mangwende maze Nshuti Innocent ntiyakora ikosa ritaboneza mu izamu rya Okoye. Amavubi 2 Nigeria 1. Amavubi ariko bategereje ikigomba kuva muri Libya, kuko ibyaba byose icyo Amavubi abasabwa nibura gutsinda ibitego nibura 4, ibyo byaba bigoye. Ari nako rero Victor Osimhen yitegura kwinjira. Ubonye ko mu by'ukuri birasa nk'ibyabaye kuri Benin birihuse, igitego cya mbere igitego gikurikiyeho cya kabiri. Tamforo y'Amavubi kabisa bakora reaction yihuse nyuma y'igitego batsinzwe, barakishyura ndetse bose n'igitego cya kabiri, bakoresha imbaraga nyinshi cyane. Nshuti Innocent rero yari yabikoze muri Libya, yishyuye igitego Amavubi yatsinzwe, arongera abikora ku ikipe y'igihugu ya Benin atsinda igitego cya mbere muri 2 batsinze, hanyuma n'ubu ngubu arabikoze atsinda igitego cya gatatu muri campaign yo gushaka iki gikombe cya Afurika. Nataka mu by'ukuri ugaragaza ko yazamuye urwego. Amavubi amanota 8, Benin amanota 8, gusa Amavubi afite umwenda w'ibitego 2 kugeza ubu ngubu, mu gihe cyo Benin nta mwenda nta n'ikizigamye. Ibi byose ni amakosa twavugaga, amakosa yo mu gihugu cya Benin. Victor Osimhen yinjiye asohokamo. Fisayo Dere Bashiru bivuze ko umutoza agiye kwatakisha abataka 2. Victor Osimhen yinjiyemo ariko anasazemo Victor Boniface agiye kwatakisha abataka 2.